Mabali na krus kud nadagsen, ngem grasya na umdas kanyak, no bagyo ti biag lawlawandak, rupa na ti makita. Di grasya na umdasen kanyak, uray bagyo ti biag masarak, when mapne kakunayen ta ni Jesus sundasen, uray krus kud nadagsen. Nuada si iti dalan ko, balangat ti biag maited, amin dagiti sa gabay, inna amin inturen. Di grasya na umdasen kanyak, uray bagyo ti biag masarak, when mapne kakunayen ta ni Jesus sundasen, uray krus kud nadagsen. Di ayat na rumanranyag pay, no ti dalan rumigrigat, ti dagen sen kulo maganda, tatulong ti idenam. Di grasya na umdasen kanyak, uray bagyo ti biag masarak, when mapne kakunayen ta ni Jesus sundasen, uray krus kud nadagsen. Naragsak akla amang tungpal, amin a pagayatan na, pagtalkat narway para burna, isulaeng namnamam. Di grasya na umdasen kanyak, uray bagyo ti biag masarak, when mapne kakunayen ta ni Jesus sundasen, uray krus kud nadagsen. Mabalin na krus kud nadagsen, ngem grasya na umdas kanyak, no bagyo ti biag lawlawandak, rupa na ti makita. Di grasya na umdasen kanyak, uray bagyo ti biag masarak, when mapne kakunayen ta ni Jesus sundasen, uray krus kud nadagsen. Nuada si iti dalan ko, balangat ti biag maited, amin dagiti sa gabay, inna amin inturen. Di grasya na umdasen kanyak, uray bagyo ti biag masarak, when mapne kakunayen ta ni Jesus sundasen, uray krus kud nadagsen. Di ayat na
ranyag pay, no ti dalan rumigrigat, di dagen sen kulong maganda, tatulong ti iten na. Di grasya na undasan kanyak, uray bagyo ti biag masarak. When mapnay kakunayen ta ni Jesus undasan, uray krus kut nadagsen. Naragsak akla amang tungpal, amin na pagayatan na, pagtalkak narway para burna, isulaeng namnama. Di grasya